try viewers, I kublai fi step Wednesday kabasok ni ka step bala sini balang kabasok aga ketang jong Jesus Christ nong pediam ka kaban keren menta kalong ya dang mensim lani ngilak man bu jingkeli di kani ka jingkeren ta kalau how to ngiyak em dang mensim nan let fi na ka shitishi upol shi ke Galatia kal no ka basan kat khat ka ba khat riu hadu khat khandai pai kan pani fi ladang la dan sha ne mi mensim ku ladang yai pendak ne do mensim ku lada fiat ne do mensim ku ni ha ban check kat kum na ktin jong blai ki kentin ki ong ni handreng ong tu ya da mensim di kumta fin am pendap ya ka jingkwa ka do namar kata ka do ka kwa mar persya ya mensim ban tau mensim mar persya ya kata ka do namar kini ki ya mar persya kat ba fim yo le ya kita ki ai ya ki ba fidaman handrai lada layalam ya fi do mensim fim long hapo ka hukum kan khat bakhat khandai ong menta ki jingle jong ka do ki long ki bapa ki balong ka ba klim ka jing bom khut ka balet nuti ka jing mani blai thau ka jing ai sud ka jing ya shun ka jing ya nya ki jing ya pihun ki jing bitar ki jing ya pat ki jing ya khlat ki jing ya pat nyam ki jing ya bishni ka jing buat ki jing dikyak hau bat ke bakum kita syafang ki banga maham lepa ya pi kumbang ala maha mensyua ya kita ki bayai le kat kita ki aka kin amyo ya kahima ublay kalau fi inap check ladang ya nem do mensim takadang idan kam hakani ka percay ban tenjuk ya ledi ngang hapan tenjuk ya ledi shimat ya ban tenjuk ya ledi shimat ladang ya nem do mensim jadi kini ki ladang ya do mensim au fi lada mensim khut dak hangi ni sedang ban persyang ban le ya kam jong blai dak do pan orang fi kan ka do jong ikan dan bor ye ban ye le persyang dak pop ban ha bangi miak do mensim bat ha ba angi miak do mensim ni sep le dak jong ka do no fi lada ngim ka jing em jong ni kan ka ministry bangi le manga fi borok ni ong dan la jong ministry kahap penong ada kajik penyak mensim khut ngimla idai kamu mensim khut ngim dan bor idai ngau fi dia mensim khut ba ai bor ni tela dangim dan yang mensim khut ngau min hapan check ld min sa persyang ban le da kado min sa persyang ban im khut da kado min sa persyang ban semua bahai ble da kado anong kitu kinum las ai tu fingal ajule mensyam tan re tang si banai arnai akut no kamdan syuk kajing ni bat ha ba khadu no kawan man ka jing bitar yu blai kan sawan kan kum ngam la persyang ngam la ban i no kada kalau bangi kampat dan yu mensim ba khut yu blai ni persyang ban hele di bat ka ba aru ka ong ni ki jing le jaba do kini ki bapa ki long ki ba klim boleh ki beri ki klim na mar kim dan yu mensim yu blai pi uji sukres wang ka jing klim kam dei tang ka bangile shabar handai uji sukres la kran shai ka ni buang ba kata ka jing klim ru ka dei tang haba ubriu uparkhat jakhria ya kenthen no lado ka kti jong blai ktin farang even if you look at a woman lustfully you have committed adultery in your heart haba pentelak si ong lada fipet ya ka kenthen da ka jing pet barai ka pila le kuno pila kelim pi ka blai ura ya standard joka hukum mde bu ura ya Jesus Christ kampan he shu ya aku kampan ai ka level ka bakam he shu banyak hukum apa ka hukum ki om menom ka le ya ka jingkelim menom kelim dre Jesus Christ ong tang dam ba pet de ki khmat ban malamut berai kata ngila kelim dia nak ngim dan yu mensim khut ngau fi kabasuk bagi beri kelim
kabasuk bahkan jaklia hai jing berkat pai wang kuno wang mentak ki jingle jong kado kilong ki bapal ki balong ki baklem ka jing bang khut ka balet nuti ka jing mani blai thau ka jing aik sut ka jing shun ka jing nya ki jing pihun ki jing bitar ki jing pat ka jing khla ka jing pat nyam ki jing bisni ka jing buat ki jing dikya hau pat ki bakum kita syafang ki bang maham pai pi kumbang alaha mencoba kita ki bayai le kita ki kin amyo ya ki himam le let's sing ni let's ki jing sang let's sing smart ki bible study in very adang imiak du men sim ong kat da mi persang wan yak do kini kin sadan kiran kini ki jing pihun ka jing pihun pamdai ka jing pihun mat bang isi briu ni bishni no ni long khai khai ka men sim ni lat lut but kini barok kala keren tingin pet menta khambria shishu naka naka shitish ki nong rom kal nong aba fra pet ka keren bahasa phang ka jingdan men sim pet wang humni wang namar kata kal shitish ki nong rom kal nong aba fra puli ki khat ka bani kong ter wang namar kata menta amdan ka jing penram ya kita ki bahau kris disu ki bamyat kat bakum kado handrai kat bakum umen sim namar kata ka hukum ka jong umen sim ka jingim ha ukres disu ka pelat yang na kata ka hukum ka jong ka pop bat jong ka jingyam pi kumno bingin ya de umen sim ka kran kan tinjong blai ka kran kan ba kumno ladang idan ya uji sukres pi namar kata menta undan ka jing penrami kita ki bahau ukres ki bayak om kat kum kado handrai kat bakum umen sim ayam fi ladang idan ya uji sukres ni Padang idan sisa ni lama sisa uji sukres ni dan uji sukres ni aine patu ada katakan bengin saya umen sim ni lak dan sisa ni uji sukres ni hak tenju simat dah ka tinjo blai ka standard kini ka bible orang fikir ka standard ka bangin ni mesti berpek chanu chi beriu pimlak berpek changam dei ka standard yang fin ka standard ka dei tinjong blai ka ong kita ki badan ha ukres ti ni ha man kali sha di hatung ila kop ne am ukres ladang idan yo ji sukres nang ka do no jungi ni amya chut kat kum ka do pi kadang ka jinge pher ha bangi ong ngangai yo ji sukres tang di kentien ni dan yo ji sukres ndrai ka kadang ka jinge pher ha ba ji sukres dan sha ka do no janga fi ladang idan sisa kado ka discuss kado no jungi ai ladang ilama sisa kita jing ka asin yo anis na pen baptis wa kum no ba taw wai unwan man pen baptis si fi do men sim ko bat kading adalah pen baptis sisa ngi do men sim ko ladang idan sisa ni men sim ko ba men sim ko ni ai pendak pol ong kum no ba fi habang idan yo men sim ko ni dan kaman pendak discuss lah penbab testing do mensim khod dari kaliang jongi dari pendak do mensim khod makla mo mensim khod ni melak menai mendan ministry lah do mensim khod bau Jesus Christ lu syawun le ka ministry fikan mau haga gospel jong Lukas wong la pendak la dak do mensim khod bau mensim khod la ra u syarikla to wat u blai do Jesus Christ u dak do mensim khod ni le ka no tam ni ki bring dan kam ya ka bo jong mensim khod Tingin hapan kelil di hatu ni lah mat syan em Jesus Christ hatu Jesus Christ lah penbaptis syan em do mensim ko hatu ni pendak ni am di do mensim ko nama ni dan kaman pendak yo mensim ko ula Jesus Christ lah ai lah penbaptis mensim ko de kadai nangi ban pendak nama pol bang syaka shiti ki Ephesus pinapet tu gal nang kabasan wang tu buat belong pi bebuat kawan setengah kabasan khat prawang tuat belum pergi berbuat kawan. Hari itu film pendap dah mensim aku. Ini dan kam ni raya kerja pendap. Di kata kabar jauh ka city sinong rum. Namar kata ka hukum ka jauh mensim. Ka jingim hau Kristus ka pelat yang anak kata ka hukum ka jauh ka pop bat ka jauh ka jingyam. Ladang ilandan hau Jesus Kristus. Ladang nindan yang mensim aku. Uni mensim aku pat mau fi un pelat yang nak ka pop bat jong ka jingyam
nginum lang marau su jong pop dan ki ba puli ya kani ka siti sinong rong lang ba phat ka baning kong kyong namar kata menta dan su ka jing pendram kita ki ba hukres ki ba miat kat kum ka do andrai kat kum kong musim ki keren penban kyong ki interpret bakla ban ya kani ketiga ya kani ka ketin yo oh namar bangila nget ka discuss dan umla su ban pendram ini ladang ile kan wono pop okay setan umla su ban pendram Henry pindah puli banyak baik kani nado ba lunong ka pra kai ka banmut ba ni dan yo musim ku dan Jesus Christ ni kuran siapa ngajing lak lut ya pop bau setan umla su pendram namar ba ni lak lut ya pop mano fi lak lak lut Jesus Christ ba ni yem kat ku musim hang ni ngam keran ngomong ni fi ba bangin long ki janai bagi ki bajana ngam keran ka tan rei ngadong kadan ka por ba fiat fiur Amdai pat kajing per ka tu ka ba fisha te sha krum ha pop ba fisha sa ba pop fimyo jing jok pop yang keren cha pop ma keren cha pang ba teng teng kum gibril ala dangia teng ni pikir ba ni ur andai ni yang pat yang jat namar bling dan human sim ku hang ni kam keren cha pang ka tu ka jing licentiousness la ni ka tu ka ba ni ong bagi dan musim ku ni diam kat ka ba man ka ba la lut kam dan syak ta jing la lut pop kam dan ka jing ku Repet ka tinjong boleh ka keren. Kau namar ba kata ka hukum kalau ka kajong musim ka jingim ha kres isu ka pelat yang nak kata ka hukum ka pelat yang nak kata ka hukum jong ka pop. Pi ka pop hukum kuno ka hukum ba fin ka diktit ifi. Ada fidan ha ka hukum jong pop ka diktit ifi. Fi melak ban lak dut ka sibet fi lamut banyak nak do di ban pesong ha su yo blek namar ba fi dan yo musim ku sibet fi ale ben ka ju. Sibet lah yaksat yang lah yang dan kata ka true conversion mo kata ka kajing scam siya banya Jesus Christ nga itu ifi kani namar ba ngalamat mo kajing em siya yaksat namar ba ngamia do man siya mo ifi ka coach kot kalau cycle tu pop siya yaksat rai ha ngidan do man siya ko no ngidan yo Jesus Christ ba haba ngidan yo man siya hang ni ka kran siya pang yo man siya ko do man siya yo Jesus Christ atang ni lak lut nak pop baik kat ka balai ka ona maria kata ka ba ka hukum kam sim lala ban le na ba katlat na kata ka do ublei da ka ba pha yo kun ju ha ka dur ka do pop bat ban long kal jingknya na mar ka pop la pendram ya ka pop ha kata ka do kamu kumno ni imdei su ki bayak da hukum ndai ngiat da Jesus Christ da mun sim ku ada ngi persyang ban le dah kadok ngi persyang ban banganum le unta dah kadok la jong te dong ka kren syapang ni hang ni kren syapang ya kata ni num la ban jong ni perking kat ba perking hukum fi num la ban jong namar balai ada ngi pak dan yu kres miat do mesim ku ni num la ban namar ka hukum kalau ko rai kan kadok kada na pop dan rai na du ba la perkha sini ni habang dan Jesus Christ habang ya do mesim ku kan ka umni mesim ku penyak tren ya kata un sapet nak tin yang boleh sibet menamar boleh penyak tren namar Jesus Christ lah penyak tren mau wi kan ya khat balai ong no ublei da ka ba pha ya ku ju ha ka dor ka do pop bat ban long ka jingknya namar ka pop la pendram ya ka pop ha kata ka do la pendram ya kata ka pop ka do la saknar pi how Jesus Christ itu ki pop jengi baro la ba ka di Calvary bat la penram la penjat ya tu ka pop ha ka mat ju Jesus Christ namar Jesus Christ biang bat hadin umi pan bakum ta ani yo pendap ya ka jingdawa jo kata ka hukum hani dibayat am ka bakum ka do andrai ki ba kat bakum umunsi ila ka do inum la fin syakri blai da ka do inum la to persyang se kan wan ka jing bitar kan wan fi persyang wan le jing sang da ka do fi persyang ban puli ka ba da ka do fi persyang ban pensobha beri da ka do sipang bilangnya ta ka do kamla kan kamla ban pendap ya hukum rai abang idan umunsi makhut kindang gisok jong munsim pinlak ban ma ibri ibal asni fi hot finumlak ban yak akan dia percaya kelam dan jisyak le ban kam dan jisyak penstam in keran ban ngan only fin recommend sim ha fi kan kamhan oh ha fi dan jong munsim ha fu po jong fi orang fi ha ba kisdang ban penstam fi pi sung thu pi pek fi ki da khmat am si da khmat akan jado namar pi sung thu ba kim tip ya kai ga kilen
Lada ki mte pira i le empat dan mensim khut kin penstam fi. Lada ki penstam yo Jesus Christ fi kin penstam te. Tingin so thu ba ni kajing ele jong kamlong ya kado ya sna. Kamlong ban isi beriu itu beriu ni beriu penstam ni rai. Kajing ele jong kalong ba mensim tin po bo le blai ka ong ba po 60 sasal nang ban riu. Tingin patch ki beriu rahmat kan jado. Ni so thu ba lada ki beriu kin pat dan yo mensim khut kin pat dan ya kajing em basyah Jesus Christ lada dai sama manuru. Ada dai segi belakit niam ni kin penstam ya fi. Kamar baik kim dan te yo mensim. Tinggi ngim dei ban long ofan ngim dei ban long thut yaki ngim dei ban long bandu nak aja syakri blai namar ba kita ki babat ya kam yo blai hi ki mo ki penthut ki ai dengan only feel ada ni dan yo mensim ko indan kam mensim jaba jing ma ni namar ka jing syanya jong kam long te ha ki beri ka jing syanya jong fi kam dei ban long hanga abo keren ka YouTube ni hane ha ki dong syarai jong fi Andai kejisanya yang figure bandan ho Jesus Christ abang idap dau Jesus Christ mot nginum dan kejing sengolong mawai nginum sengolong hat namar beli la ya dai ka do no jonga jong fi dau ni dau Jesus Christ dau mensim ko no baik kat khat ka basan ko namar kita ki balong kat bakum ka do ki amot bra ya ki ai ru ki jong kata ka do andai kat kita ki balong kat bakum mensim ya ki ai ru ki jong tau mensim pi ladang idan mensim ko na no fi ki beri ki bampak dan yo mensim ko na fi ki mo prai tang ka do ba kin perkhat kum no tang ban emha emiat akan ni ka perthai ki perkhat ba kan ni ka perthai ka de ka ying syong pasan ki abang idan yo mensim ko ti jong ble ka ong ba mensim ko ura ini shi jaka benan fina puli na shi ti shi afasas mensim ko ura ini shi jaka benan ka bau jisu dan Mod kani ka connection jungi ka dan ka heaven dan ni ka benan bat ka ega bo jisu dan ta daw ni inum long ku slide hani kani ka do pigi bam padan yu mensim khut kin ku slide arpo life post na mentan sna building ngani tu ifi ngalong kum tam cha ba itu mo ai be raspa ai be tang ni slow bungin emsa kani ka perthai ngamong bangim dei ban tre ban ta ngin jai tu andrei mo ni hap ho kan kam ka pisa andrei kam pisah kam dei ban long blai ni ka pisah ni dei ban pendan kam na ta hima jong blai ladang yo ngin perkhat ladang idan mensim ni pat kum no ban pania hima blai amman ya sna paya ni ban yo labing idan mensim ko ngong fi nginum baraya ka do mot nya perkhat tang ka ega ba ani ka perthai perkhat ka jingim ka long lingkat nyo pho snam ya andrei ladang idan mensim ko ngin ya ksat te nya perkhat nya trish tom nya umi usap tang nam takani ka do hawa kot chino ka mensim anda pakti jong blai ka au Jesus Christ wang lada fiyo le ka perthai baro khan lada fidu na ka mensim kai fin yo nang Bible parang ka what shall it profit a man if shall gain the whole world and lose his own soul kai ka ban mentoy yo brio lada yo le ka perthai baro khan na du na ka mensim Niju perkhat mo ini, niju pusan mo hadung iem dau mensim nang iem ya kadok na. Khat ka banyo ka ong ni. Namar kata ka jing yamut brai ka jong kata kadok kalong ka jing yam drai ka jing yamut brai ka jong kata ka mensim kalong ka jing iem bat ka jing sokkan. Namar kata ka jing yamut brai ka jong kata kadok kalong ka jing syun yo ublai. Namar kampan hapo yaldi haka hukum ublai. Lam ni sisa kamlakan kum tate kita ki balong hakado kimlak ban pesobha yo blai ano itu ifi lada ni kwa ban pesobha yo blai ni hap dak do mensim ko ni hap dan haka jing yalam jong mensim ko kimlak ban pesobha yo blai dakado ublai so tenat ban ngin syakri dakado ni hap pet bahan kan ni hap chat bahan ka jing syakri blai ka ban long am ban pesobha yo blai abang syakri yo blai mensim ko ura e open crowd yo Jesus Christ nginum pen so bhabri ngin karan be ka jinsha lada fi syakri ha do anong fi sedang ban pen so bha sa yaki brio fin karan yak tin jong blairu fin karan ban pen so bha yo brio fin le kanu ka badai jong ka na ka Bible fin pen so bha fin no ban karan ka jinsha namar balai fi syakri da do te lada fi syakri do mensim anong fin karan ka jinsha da ka jin ir sha ngakran ni ya ka jing sisa da ka jing i no fi
namar ba ngimkwak ban pensong bah beriu ngimkwak ban pensong bah boleh namar balai ba umen sim khoi la udan hangi unum pensong bah beriu un pensong bah ino un pensong bah ya boleh un keran ya kai ba dei jong boleh tawang ka keran du ki basyakri jong boleh hatu fitiang mo ya ki beriu fikwa ya ka buram beriu na fikwa ya ka buram fikwa ban pendan buram boleh ada fikwa ban pendan buram boleh ha boleh la keran ya fi ka jing shisha finile ban buri ka namar boleh fikwa ban pensong bah ino fikwa ban pensong bah pastor ni ya kita bakra bateri kita badai pisong tu hi kai yo mamang ba bangin le persya inu ngakam kran ni ka rebellion ngakam kran ba pinle persya inu beri jong bulai andai ka bang ong ha bo mensim jong bulai utak ya fin kran da ka jing shisha ya ka da ka jing ye pa ya ki ban pan i kan fi ha ka jing ya pedai bakan jam mensim ni niat ka mensim ba ngin pen semua bahai bulai pa man ban biang kum ta kita ki balong ka do ki mla ban pen semua bahai bulai ki mla ban syakri ban pen semua bahai bulai da ka do ti khat bakhandai henry ku ong no henry ma phi phimlong hakado henry ha men siam lada men siam ublei u shong sa po jong fi henry lada unu ru dan men siam ukres utakan umlong u jong u fi men yang akran am sipang men siam ukres ong ni kan men siam khu ong kran yo men siam jong ukres lada ngidan yo Jesus Christ ong fi nama da Jesus Christ ba pen baptis ngi do men siam kading tiga khat basi phau ang bat lada ukris udan hapo jong fi kata kamet kalong ka bayap nama ka pop ndrai kata ka mensim kalong ka gm nama ka hap ndrai lada mensim jong ta bala penmi pat yo jisu na ki bayap u shong sa hapo jong fi u ta la penmi pat yo ukris na ki bayap un pun long emru ya kita ki met bayap jong fi dau ta mensim jong u ba shong sa hapo jong fi lada idan mensim khut idan yo mensim khut u shong hapo jong ni ikat kata ka indwelling presence of the Holy Spirit. Indwelling ni ka jing shong sa mensim khoi tentang ulak ban kerani ki beriu na syaba ban perkendu ikli ke pop ke tu kampat mot bo shong. Ndrai ha ba u shong ha po jong fi ha pen baptis fi da mensim khoi u shong ha po jong fi mensim khoi. Ba bangi dan kampan pendak yo ta mensim khoi. Ba u Jesus Christ ukran chipang tu nang Samaria wong ba ki wa ba im kinyai tu ya fi ki kan ni kan kuran ba hada bo dan mensim ba khoi jong apa donu jungi ni kiwa ba em kinyai tut ni kinyai tut ni melak ban lan ni melak ban lan namar boleh u mensim khut udan apa jong yu yang kersai ngau ni fi yang kersan kiwa ba em rai lada mensim jong tau bala penmi pat yang jisu nak bayap u shong sa apa jong fi u tau bala penmi pat yang jisu Christ nak bayap un penlong em ru ya kita kimat bayap jong fi da u tau mensim jong bau shong sa apa jong fi pen kat ka ba khat a ko kum no kum tati ko para banget nilong kinau kitram am na kata ka do ya ka ban im kat bakum ka do namar lada pila im kat bakum ka do finyap na ken rai lada fi penyap tron dau mensim ya ki jingle ki jong kata ka met fin im ken ngau kum ngin penyap tron ya ka di ka do da ka dau mensim khu ha ba mensim khu ngau ni fi open kendu i fi ba fin ki duai mesta lar fi dan mensim khut fin ki fin penyap tranya tu bajing sam tia jang ado fin ki fin syakri uble anong finum yok pang na ngat ye khani finum yok pang kitu kijing mo perkat fin pentamai aba fi ai ti shu uble gani ado anong fi fin penyap tranya bak fi kumno fi penyap tranya ba fi la chi jing duai ka de gawai ka ba penyap tranya kamot bangidan yo mensim khut ngidan ka presence of God ni practice the presence of God ni persyang ban dan kata ka jing dan berkat jong bulai kadang ka mensim jong jing duai nang fi ka bai kadang ban Jesus Christ namar uni mensim khu ura sho Jesus Christ fi ni dan Jesus Christ dan mata ketika man jong pa wa mensim khu nang fi mensim khu ude mensim jong Jesus Christ hanya kan tin bagi dan kata ka indwelling of the Holy Spirit ni ya Jesus Christ ni dan Jesus Christ kalnong kabakhat sawo namar kat ki balayalam dau mensim ublei kita kan kilong ki khun jo ublei ladang ilayalam dau mensim jo ublei ngadong ni fi ninlong ki khun jo ublei fi namar ba kani ka balak ya ka bakhan ka do kalong ka do wakti jo ublei ka re kata ka balakhan dau mensim kalong ka mensim
Namar phim shimla padiang ya ka men sim ka jinglong merapat ya ka ban syap tieng. Rai fila padiang ya men sim ka jing tingkun. Dau bang yalam kerpat ya yang kerpat aba kopa. Utau men sim hi kan uya pla syai ringkat bat ka men sim jongi bangi long ki kun ublai. Kumta ladang ilong ki kun ublai ngilong ka jingyok patang ru. Kinong yok patang ublai kan. Bat kinong yok patang lambat ukres de. Lada shisha ngi ai syak sitam lambat u. Anyo pendan buram lam yangi batu. Fi wong no nama kata pim sim la pediang ka men sim ya jinglong merapat yang man syakti. Hatu fidan yang ka jing syakti. Lada fidan ka jing syakti ngadong fi 4 dan yo men sim jong blai. Ka jing syakti kam juwan na blai. Lada ngidan men sim jong blai ngidom syakti ban keran ya ka jing shisha. Ngidom syakti i nakabantala sya. Ngidom syakti lada kadai ya kajing yap. Mana wifi lada fidan yang mensim jong blai finam syakti ya kajing yap. Nama fitip ba kajing yap. Uji sukres ba ada yap ka ding fina kalbri. Ba kajing yap kalau tang kajing sedang bangin ya kenduk ya uji sukres. Amen. Oh haleluya. Lada fidan yang mensim jong blai finam syakti ya ka. Diberi mana wifi dia ting tak apor coronavirus. Dia ting ban yap. Balai nama kim padan yang mensim jong blai. Kim dan kata kajing sungok skam. Bala dang yap nang ni percaya ngal ati kena banat sabenan. Namar balik ka umni mensim tu biar pla wong kuno. Uta mensim hi ken uya pla syai ringkat ba mensim jongi. Bangi ngilong ki kun ublai. Findan ka confidence findan ka jinget bahwa filalong nem kun blai ho ngadan ngasok skam 100% bangalong kun jong blai. Namar balik ba uta mensim ya pla amde ka do ka ba ya pla. Kum tala dang ngilong ki kun ngilong kinong yo patang ru, kinong yo patang ublai. Bat kinong yung patang lambat u kres de. Lada shisha ngi ay syak sitam lambat u. Anyo pendan buram lambat ni. Ngadang ifi lada fidan u mensim jong blai. Fini saya kajing syak sitam na kado. Fitem ka sain ba fidan yung mensim blai ru kadai kajing syak pen sitam na fi. Namar jus kres u syak pen sitam na ifi. Pen syak pen sitam na kani pertai. Pen syak pen sitam na ki bahiyeng bahasam ki bampat tip yo blai. Pen syak pen sitam na ki ba it batan yung fi ki ba jantam. Ini kinjar orang ni kinjar ki finum la la ni. Nama ruji sukres uang lada ki isi yang kin isi iru efi. Finya tahun rai uang kumno. Bat ninyo nong kinong yo patang lambat ukres de lada sisang yai syak sitam lambat u. Unyo lada fishu mani rai fidan hakaliang jom sultanam sultan sitam efi. Unum yele persyak efi unum pa iginom sun joku banele efi namar belai. Tip pilak dan syakah hima jauh. Andai lah kafi mani esi ublai ha mensim akajing syafi sedang banyak akajing syaki jing kinwan fi kilak kijing ang fi kinwan nak bahiyeng masam niki parlak parajor. Nak gino kin sedang ban keran persyak fi. Andai ha fi dan yu mensim jong blai finum isi iki findan kajing iki fin duai nama tak ginom sun jong fi. Namar fi soto ba udeng mensim baman ba pa iki mensim baman hak itu beriu ki bampat dan ya uji sukres. Kin sedang berkeran persyak efi, kin sedang berkeran kin selanda efi, lani kin keran banyak efi. Harai haba kata de gerdak haba fiat haba mensim jong blai. Anong efi ki wat mot haba fiat haba mensim blai kinya takmet efi. Oh biang harai nganong efi kajingyat haba mensim jong blai. Kan panwarak sibun kijing akado. Harai haba ngi penyak tron no akado anong efi kan kajing kemen pat haba mensim. Kan kajing kemen oh ngasak sitam lambu kres. Mentangin jukeran syuk sepanggan ni jing syak sitam. Ni keran pat sepanggan ni prosperity gospel. Badang iwan syuk jisukres ni yo kajing sok kado ni yo kaspa ko em. Anong fi apa fiak mensim kindan dipor ba fi habyan agar jing jar kado. Ngambong ba fi sakot sahju kanan kapor ba fi ba blek das fi ba fi yo lalut kata. Andrai balai kajing pensitam kawan ma fi ya kaspa snem ka balang ka baning ko. Man pensung tu ba habang iem no mensim ko kajingat jong ikan kamkrau. Kajingat jong fi kan kamkrau haba fiat kajing pensitam. Namar balai film dan sutri ban syaniak enu film la te ban syaniak enu ni. Kajing syaniak jong fi kan long ba ho Jesus Christ ba kata kajingat kan kamkrau. Kajing syaniak jong Jesus Christ kalau hau kupa na fi to por bu syak ya ban sitam. Utep bu kupa dan dekat. Bahkan perlong iki jing perkat jong fi kajing ya syak sitam ka kran sti jong. Kawan rak ya kajing ya syak Islam. Kau jingai syak Islam kau rak kapan kraw yang tak jingat orang fi. Lara fidan yang mensim jong belai orang fi. Finam pen sobhai kado. Ti ngan kali kau ikajing kali fi. Hak tu lakhan yang fi no mensim.
kumbau Jesus Christ ukran haka gospel yo anes kal nong kaba lai ke khat kaba san ka kran shan Jesus Christ wang dan kamban khapat ya fi wang yung nikodemas wang dan kamban khapat ya brio naka bat na mensim how to filak smok thup shisha ne ami kini ki jingkran jong Jesus Christ ka e gaban khapat ya fi naka bat na mensim kali gani ke jingkali bu yeldi how to la khapat yang ana naka bat na mensim na wat Jesus Christ wang lam na khapat ya fi naka bat na mensim pim lak ban search hima kana fi kata kasi kini orang atrai dari orang lam simla itu fi ki kinong let kambaman ladang impat dan yo mensim ladang pan khai ni mensim pada ladang impat dan yo Jesus Christ ladang im dap si shadow mensim ko ladang ngidang sakte maraw ka pop ni sukam bangi dan Jesus Christ ndai kam dan ye ka bukan jam mensim para am kran ni da ka jing dam reng akran ni da ka jing ket kli da ka jing it how Jesus Christ ba to fin smok thu ta nakabenta ka buram jong Jesus Christ namenta ka buram jong blay yero tra ko blay shibu